وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه يتام يودو صحابة تدو قال أماكي شكونا من ولت إلى رسول الله فادك نلاد الله صلى الله عليه وسلم ووتيكا من لاد متوسد هي بأولي بردة له دلوك ما بأم برد ما بأو في ذل الكعبة كدود كعبة فقلنا من وي ألا تستنصر لنا إنني لا دا أنت إمبلل ألا تدعو لنا إني أدو أنتاكو إن سفي هرساتي أي بين هنو لوري بينو بيتيني بي كوهادون هادي فقال نلا دماكي قد كان قم إلاتنا كمان قبلكم بين أدتينو بيو يؤخذ الرجل غرقه هنو يتتنو فيحفر له أثني من غيك في الأرض كليد فيجعل أودي فيها عند غيك كم بمعنى وإيري مكة فيه منات الدين فيه مجوغتي دين ووجه أو فنا أو كانسا أو جاتا وفيه مقلتي الدين إسلام كم ثم يتعرف أدي بالمنشار سيرا وال فيوضع نغال ودي على رأسي كهور مكة ngal seke mo ha fa yujalu o wade nisfayni pecce didi fiyo iwka dina wi o sali o yiwata o seke pecce didi wa yumshitu sancitire bi amsatil hadidi santinje jande ɗum cakitire ɓandu makko ɗum maduna lahmihi wa azamihi hakkunde ƴi'e makko ɗen e tewu makko ngumbe mana nada jandi ndi nder ton santinje janɗi nden tor loyinje ɗe naada ɗe nder ton sancita wippita ma yasudduhu dalika ɗum ɗo fap wonaali hino ɗurna mo itta mo andi ni e dina makko kam onon ko honno jarri borte ɗen ɗo gokkitel nina man festa ɗon aron inno mi ɗaɓɓan en ballal mi du'ano en wallahi mi wondiri Allah la yatamanna allahu on hino yelo e la yutimmanna allahu wallahi allah on timminatis hada al amra ɗe ɗo fiyake ɗon dina islam hatta yasira rakibu ha waɗɗo yaha min san'a o yiwa capital san'a ila hadramaut o yaha hadramaut la yakhafu tahula hay e hunde no waɗi mo goɗɗum illa allah subhanahu allah waddi ibu ala ghanamihi ko ɗo woni e bonuru ndun e hoore dammi muɗum ɗin walakinnakum sikoni tun onon ɗo waddi but awalegoy ta hara on tigi hula kadi hay bonuru ala ganami fino ñaami dammi makko ɗin ɗum aroye hakke awalegoy ko tata julɓe ɓen heɓo yay hoolare ñande goo walakinnakum sikoni tun onon ɓe fewnditiɓe ɗo tafta jiluna on hawju mi mana ko andingol en wonayo hawje ko andingol en neɗɗo on ko yo on muñotoɗo rawal Bukhari ko imam Bukhari ko filli hadis on wa fi riwayati nare filla e goo wo watay kamɓe nelaɗo mutawassidun hiɓe awli burdatan darare maɓɓe wa gad laqina ɓe ari ɓeydni hey nelaɗo gomɗi men hawri nan mushrikina immorde shirko ɓe shiddatan tampere e sattede ene a torantako men Allah ndoku ko ni riwayon arti وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ولما كانت من لاتنو يوم حنين ñande gere hunayni on asa rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah suɓino nasan yimɓe goo nelaɗo Allah ɓurnuno kan yimɓe goo fil qismati ka sendodi wona noon ɓurnande giɗale wona ɓurnande oñare taw ko noon haniri woni fa atal aqra o jonni oɗo wiyeteɗo aqra abun habisi mi'atun min al ibli ngeloɗi temedere wa ata o jonni o yaynata oɗo wiyeynata bun hisni misla dalika sifa ɗum wa ata o jonni nasan yimɓe goo min ashrafil arab tawɓe ko jeyaɓe ɓurɓe teddude e arabe ɓen wa ataramo o ɓurni ɓen ɗo yewma eɗen deññande fil qismati ka sendore kono ko nelaɗo warri ɗum ɓeɗo ko haɓuɓe natugol dina ko fino ɓe tabitira fa qala rajulun ngo ko goyi wallahi inna hadihi no nde sendore ɗo qismatun ko sendore ma udila fiha nde tawata ɗum ɗal ala e mum wa ma urida fiha wajhullahi nde tawata wona fi Allah woni ko fanditora e mum wona fi Allah waɗira fa qultu minni wallahi la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mi humpita e nelaɗo Allah on ɗum fa atituhu mi arimo fa akhbartuhu mi humpitimo bima qala ko oɗa wi kon fa taghayyara wajha yeeso nelaɗo ngon sansi mone on hatta kana ka surf ha ngo waywa wako suyɗiti bimana wako wujjiti
ثم قال رفت معك فمن يعدل أو استيوني من ذلك هم بوني نون أتأولي إذا لم يعدل الله ورسوله سي الله إن لا نمكن نون عليكم هم بنون c'est-à-dire ko andi golle sendore nde laaɗon sendi ɗon nden ko tippuɗo e Allah subhanahu wa taala. tumma qala refti ɓe maaki yarhamullahu yo Allah on yurme Musa annabi Musa kadi ude gomɗi o lorrama bi akthara min hada ɓuri ko min mi lorra ɗo kon fa sobara o muññi min kadi muññato jakane ɗon ko yon muññiɗo annabaɓen kaafaje maɓɓe kon sabu polge maɓɓe ɗen fof ko ɗe ɗo muñña ngal ɗo muñal. fa qultum inni la jarama sikke wo ala la arfa'u min naɓata mi ɓantata ilay faade ka makko baada ha ɓaawo nde ɗo yewtere hadis hadi yewtere muttafaqun alay mana alegoy mi fiɓi sikke wo ala hunde mi fillitanta ko alegoy ne laaɗo hande kadi. wa qawlu yewtere makka wi ɗum yeeso ne laaɗo ngon sansi ka sirfi way wonno sirfi huwa ɗum bi kasiri saad sabu ko saadu on masira alay almuhmalata tertaɗo mo toɓɓaka o wowa ɗum sabuhun ahmarun mi mana ko couleur sibuhun ahmarun ko ngara boɗejo ko ɗum waɗi simin on yeeso ngon wayi wa ko wojjiti ngo wayi wa ko suyɗiti. وعن أنس يتام أنس رضي الله عنه قال أماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا أماكي إذا أراد الله سي الله أنفال نام بعبده ياد مكون خيرا مؤجره أجل له العقوبة وياوين نايمو ويكنا نايمو بيتم بريجي لتكو دوا هبدكم فوق وهاوتني لنمرو في الدنيا كأننا دو. وإذا أراد الله بعبده سي الله فعل نام جياد مكون الشر بني أمسك عنه o jogitoto e gaay makko o bulo kalegoy bi dambihi sabu bakkatoji makko ɗin bi dambihi bakkatoji makko ɗin o jogitoto ɗi fof kanko Allah ka makko ton hara hunde o yayoɓaka hunde o yalettaka hatta yuwafiya bi ha o yoɓoyi ɗum o hunni ɗum o jonni to yeɗu yamal qiyamati ñande dargal tawa hari noon kanko mo sikkude ko moƴƴere makko woni haɗude o lette. wa qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki inna azamal jazai ande ko ɓuri moƴƴude kon ɓuri mawnude kon e joddini ma azamil bala hino wonni kadi e jarrabuyeji ɓurɗi mawnude ɗi mana kono jarrabuye on tiiɗi o joddindin tiɗita. wa inna allah ande no Allah taala to ɗum ida ahabba qawman so yiɗi yimɓe gikku makko ngun ko honɗum ibatalahum o jarribatoɓe faman radiya kala weltorɗo ko jarribakon falahu rida ara ene wodanimo weltare o man sahita kala muniɗo ko jarribakon falahu suhtu ara ene wodanimo tikkere immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala. yo Allah waɗe muññotoɓe weltora jarrabuyeji ɗin yo Allah jarriboro en kadi jarrabuye ɓuri koye fannude koye. rawahu tirmidhi wa qala wi hadithun hasanun. wa an Anas radiyallahu anhu qala wi kana laatake ibnun li abi ɓiɗɗo ben an ibnun li abi talha laatanino abi talha ɓiɗɗo yastaski imo wullito musidi fa kharaja abu talha yalti fa qubida sabiyu ko ɗum woni bobo hunkun tama alegoye bobo hunkun fati falamma raja ɓaruttiki abu talha e voyage mo yahuno o qala o inni ɓawa hewtiti o wiɓengo makko ene ma faala ibni ɓiɗɗan on goy no waɗi mi yi'ali mo. qalat ummu sulaym maki wa hiya ummu sabi ko woni nen noon kumpay kum feƴƴin kum o wi kanko sonnajo on huwa o ɓiɗɗo mama laɗeɗa fi mum uskun deeƴu ma kana huwa afwan huwa on pay kumma huwa o boobo mama landeɗa fi mum askana himo ɓuri deeƴude hande ma kana e diino o wirno noon diino laatorino. fa garrabat ilayhi l asha o ɓannani aba talha hira nden fata asha o hirti tumma asaba min ha rifti o heeɓi e makko alegoy kanko sonnajo on o weeɓitani aba talha mbaldi aba talha yefti e makko. falamma faraka tumande o gayno qala to ini noon hehe waaru sabiya ko ɗum woni ɓe umbiti pay konkon alegoy pay konkon surrama kullandiɗa fimum kon haray muñño yarloɗa min mi muññike e riwaya goo wonani ardi. falamma asbaha ɓa weeti abu talha
ata rasulullah o yeka nelaɗo sallah sallama fa akhbara o humpitoyi nelaɗo ko sonnajo waɗimo kanko ko haqqille makko ko wonde o sonnajo bonnimo teddinalimo fa qala nelaɗo sallah sallama kadi maki a'arrastumul layla on tutno e oɗo jemma bi mana to kinaya ko sibe feƴƴindinno balndi qala kanko Aba Talha o maki na'am qala nelaɗo maki allahumma barik lahuma allah ɗam ɓe barke e balndi ɓe yiɗi ndin sabu ɗum fa waladat kanko sonnajo o jibini gulaman suka fa qala li Abu Talha inna nilan ahmilhu wundo mo kisan hatta taati bi ha arda e makko annabi ka annabajo sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu o yimmindini e makko wondude e makko bi tamratin tamaroje bi mana o wattidimo e tamaroje fa qala wi am'ihu shay'un maɗɗinmo goɗɗum am'ihu shay'un ene o maɗɗike goɗɗum ama'ahu shay'un ene o no wondi e goɗɗum bi mana himo arde goɗɗum kanko bobo qala ɓe o wi naam miɗo wattida e makko tamaratun tamaroje fa akhadaha annabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah ƴetti tamaroje ɗen fa madagaha ɓe maɗɗiɗe ɓe muncitiɗe ɓe ƴakkiɗe summa akhadaha retti ɓe jogitiɗe ɓe waɗi ɗe min fihi ɓeytiɗe ka hunduko maɓɓe fa jala ɓe waɗi ɗe fihi sabi ka hunduko pay kunkun summa hannakahu retti ɓe waɗimo kadi kale ɓe waɗimo makkiyasi wa sammahu ɓe innimo Abdullahi muttafaqun alayhi hadith on ko fattanaɓe e mum donc koni oɗo qissa woni ko feƴƴiri hakkunde Aba Talha e ɓeygu mum e yobobo humum feƴƴinkun kono ndaare sonnajo nde tawno ko mar'atu saliha ɗum e rewɓe boyi hande ko wullandu romo piitoɓe jaɓɓorta modi maɓɓe kono dow ko tuma ɓe wulli sagaral ɓe gayni si ɓe hiwrodira nafere ma ñamugol ma lootagol o sonnajo ɗo o hayni modi makko tun o dogi o ɓanni ñiiri o yaka ñamata ɗo landi fi pay ko mum ko woyimo e jam o yimmi waɗi piiji ɗin fof muɗum ha o gayni o ewimo noon en famino mo randu yaari noon ka wa fi riwayati lil Bukhari no are filla e imam Bukhari qala ibnu Uyayna inni fa qala rajulun gorko boyi min al ansar jeyaɗo ansar fara'aytu mi 9 awladin ɓiɓɓe jeenayo worɓe kulluhum ɓe dendangal kad qara'ul qur'ana gom ɗi ɓe jangi qur'an ɓe hunjike yani min awladi Abdullahi immorde ɓiɓɓe o ɗo wiyeteɗo Abdullahi al mawludu ko ɗum woni bobo jibinaɗo o wa fi riwayati li Muslim no are filla e Muslim mata ibnun li abi ɓiɗɗo ben an mayno Talha min ummi Sulaym ɓiɗɗo makko jeyaɗo ka ummi Sulaym jibinanimo fa qalat kanko sonnajo on o wiyani li ahliha fami makko on la tuhaddisu Aba Talha woton yewtudey Aba Talha bibunihi fi ɓiɗɗo makko on ko fati kon hatta kuna ana uhaddisu ha yo taw hara ko min adimo wowlande ɓay son fatunde ne waɗi sonnajo on no huli wata jama on wowlan oya o hinno e wullugol e sunagol tawa o ñamali o juulali o lootay ko ɗum mapini sonnajo on kamɓe dey ndaare kamɓe ha kaɓe teddinta ɗum modi maɓɓe kaɓe anani modi maɓɓe ɗon kaɓe mapani modi maɓɓe ɗon onon ɓiynguli amen hande ndaare onon kadi siko ha ɗum mapani ɗon menen modiɓe moɗon ɓen awale do kaɓe ɗa ɗon rewi ɗon ɓe aljanna enen kadi sen heɓaymo en ɗaynodirta haray ko ɗo woni enen kadi ka reweten on sayi fa jaa kanko gorko on ari fa qarrabat ilayhi o ɓatti faade e sonnaji on faade e modi makko o ɓanni faade e modi makko acha an hira an nden fa akala on ñaami o shariba o yari tummata sonna'at lahu refti ko ɗum woni o moƴƴinanimo ahsana ma kanat ko ɓuri labeede e ko laatino kon ta sonna qabla dalika himo moƴƴintino labintino adde ñalande ɗon on say fawɗa biha o yani e sonnajo falamma an ra'atumande sonnajo yiwno annahu no o gorko hande kadi sabiya gomɗi o haari so wolanama fatunde ɗo o lanni haarude
وأصاب منها أهبك مكو بمعنى ويتك مكو إتيتو مكو باكا نقصنا جون ويئي دندو قالت أماكني كدو يا أبا طلحة كي أبا طلحة كانت لاتنك تسنى قبل ذلك قالت كان قصنا جون يا أبا طلحة أرأيت يتين لو أن قوما سن يمبي لاتك آرو بلوبك آرياتهم لب المأدنغال أهل بيت يمبي سودو فطلبوا آرياتهم بين أدي ينتي لبالكو بلوبكم ألهم هنوادا نندم بينغوري لوبين دون أن يمنعوها بسالو توجونو تقول بيا كو بلوبي بيكم قال ويلا أوي هردون دون هانا ko yo jonnuto ko ɗoni ko halfina kon ara ayta yetin fa qalat kanko sonnajon o inni fahtasib awa muñño yondinoɗa ibnaka ɓiɗɗo ma on ko allah wo jeyi ko ƴettiti kon ko kanko kadi wonno ko halfinno on say noon fa gadiba oya moni seytini summa qala refti o maaki o moni o seytini summa qala refti o wii تركتني أنهم أترتك لن أكتي لن حتى إذا تطلقتها بام جيني مدنا ديما فيو ثم أخبرتني رفتي أهم بتيلا ببني في بداهم فانطلق أويك حتى أتى رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بتيمو بما كان سبق فيكم كلاتيكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الله ماكي barakallahu lakuma Allah ɗon barke fi laylatikuma e nder jemma mon on ɗon Allah ɗon barke makko ɓeeɓi o ɗo ɓiɗɗo moƴƴuɗo wa kad ɓaala wi fa hamalat kanko sonnajo on o sowi wa kana laati rasulallah ne laaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam fi safarin e voyage o yettawi kanko sonnajo mamo nde ne laaɗo ton wa kana laati rasulallah ne laaɗo sallah sallam ida atal madina so ari madina min safari immorde voyage la yatrafuha ko ɗum woni o feƴƴata ɗon trufan feƴƴande fadana ɓe ɓatti fil madinati ka nder saare madina ɗon minal madinati immorde ka saare madina ɗon fa daraba hal nangi mo kisan almakhadu fi jibingol ngol fahtabasa alayha ko ɗum woni jogiti e hoore makko Abu Talha be maana jogiti mo Abu Talha wan talaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o yekanela Allah qala wi yaqulu Abu Talha ina wiide innaka la ta'lamu wonde an hida andi de ya rabbi ko yo joomi qala wi yaqulu Abu Talha yuwi innaka nan la ta'lamu hida andi ya rabbi ko yo joomi annahu kuni yujibuni hino hawni min no mapini mi in akhraja simi yaltudi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida kharaja sihi mo yaltude kanko nelaado wa ad khula ma'ahum donati de makko ida dakhala simo natude da andi dum Allah jonnon wa qad ihtasabtu gomdimi munyike tanyini ke baraji din ka Allah bima tara sabko ko yida do taqulu ummu sulaim make ya abatallah ma ajidu min heɓal alladhi nde hunde kuntu nde mi laati ajidu mi ɗum wowno heɓude intalika yaw fantalakna min yahay ɓaawma wa daraba hal makhadu e nder ɗum jibingol ngol nangi mo hina qadima tuma nde ɓe arno fa waladat o jibina gulaman paykum fa qalat li o wiya nilan ummi yumma wiyanila yumma ya Anas koye Anas la yurdihu wata muynin o dey la yurdihu wata muynin o ahadun hay e goto hatta ta'du bi ha ko ɗum woni ha ɓe lorramo hatta afwan wata goto muyninmo ɓabobo jibinama o inni ɓeygu makko la yurdihu wata muynimo ahadun hay goto hatta taguduwa be ha dawida e makko ala rasulillah kanila sallallahu alaihi wasallam ɓe toɓɓamo ɓe du'anomo falamma asbaha ɓa weeti ihtamalatu kanko sonnajo on o wundi bobo on fantalaktu bi
mi yaadi e makko ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zakara o janti hande kadi to normal hadis on timmiri noon fo muɗum o sifi fo muɗum hande kadi alegoy o sensiti. عن أبي هريرة يتم أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بماك ليس الشديد بسرعة كن يو ونالي دولة كوني دول نقول كل نقول ياوغل لبغل ياوغل فيغل كتب نادو يتكاري ندولني إنما الشديد أن يكون يتدول كاري ندولني الذي كون يملك نفسه واو دجو قال هورمو hara wowlaali ko Allah harmini waɗaal ko Allah harmini indal gadabi sanga o tikkinden kon wiyete gorko muttafaqun alayhi Allah ko ngurgu ɗon kadi wa sur'a ko wiyete sur'a bi mana ko wiyete kon hittingol bi dammi swad sabu ko sa ɗon waɗa kon tural wa fatu ra'i ko ra on waɗa kon poccal wa aslu laslimu indal arabi no ko arabo ɓen man yasra'u an-nasa kathiran wa aslu aslimu ɗon indal arabi ko arabo ɓen ko wiigol man yasra'u an-nas ko mboni moɓidiro yimɓe ɓen heña kasiran no ɗuuɗiri. wa an Sulayman yettama Sulaymana ibnu Suradin radiyallahu anhu qala kuntu mi laarike jalisan ko jooɗiɗoma annabi on annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam wa rajulani worɓe ɗiɗo yata sabbani heɓe yennidirde wa haduma goɗɗo maɓɓe kadi marra waju har yeeso makko ngu wujji mone wanta fakat awdajuhu pompike balaje makko ɗen fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki inni min la alam wallahi miɗo andi kalimatan konngol law qalaha sinno hara kanko sonnaji on o jaɓa ene wolde ngol inni no min la alam miɗo andi kalimatan konngol law qalaha hara o wowlaynongol la dahaba yahayno anhu iwa e makko majidu ko heeɓi ɗo kon immorde e mone e cheytan e hiɓɓare law qala hara o wiyayno ino ɗo très simple audhu billahi min ash-shaytani rajim hara lanni fa dahaba yahayno iwa anno e makko bi juddi sabu tinnare ko ɗum woni tinnare makko nden قالوا له بأن إن نبينا النبي صلى الله عليه وسلم قال وي تعوذ بالله مولر الله يلتسر إن قال نلا دماكي إني من العالم والله من كلمة كونغ لو قال سو لا ينقول ذهب يهين أيوة عنه إمكم ما يجد كلك ويبدوكم إمر ديمونه كن ونتدون لو قال سو نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب يهين عنه أيوة إمكم ما يجد كوه بدوكم إمر ديمونه كأن نقول منيدو ɗo yo wallitor hoyreji maɗum ɗo yo ɗuɗɗi wigol a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim si tawi woni ko laaɓuɗo hande kadi ɗum iway fa qalu ɓe lahu ɓe innanimo inna nabi andana annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam qala wi ta'awwad billahi ɓe maki he molor Allah minash shaitanir imode shaitanir rajim rajiman ɗum muttafaqun alay enen kadi wone leernde tawata e monike ha en wata contrôle de hoore men wo woni ujotoɓe wiyen a'udhu billahi minash shaitanir rajim ɓuri laɓede haray ɗe wonde e salligi wan abi hurairata ƴettama aba hurayra anna rajulan no gorko ko qala wiyano linnabi annabajo Allah sallam nelaɗo mi ari awsini wasiyolan komi huwa qala nelaɗo maki la takhdab tawun monotoɗo faradda miraran o ari o fillini laabi tati motorade nelaɗo yoɓe yaanu o wona nelaɗo qala ɓe maki ɓe maka la takhdab ta hawju wota tikku ko ɗum woni komi haalanayma rawahul Bukhari wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu iwata albala'u jarrabu bil mu'mini e gomɗinɗo wal mu'minati e gomɗinɗo debbo fi nafsi ɗum hino woɗi ka nder wonki makko waladde e kaɓiɓe makko malika e jawle makko ɗum ko noon waɗi ko sunna Allah hatta yalqa Allah ta'ala ko noon Allah gerdirta on tigi ha o hawro e Allah to ɗon wama alayhi taw ala e makko khati'atun ko wiyete kon bakkat rawa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wa an ibn Ali Abbas qala amaki qaddim Uyaynatu bin Husayn فنزل أجيبي على ابن أخيه
kaɓiɗɗo musidɗo makko on al-Hurr ibn Qais koni o wiyete wa kana laati min annafar immorde kono ngon alladina ɓen yudunihim Umar radiyallahu anhu senna Umar ɓannotuno wa kana laati al-qurra o jangoɓen ashaba majlisi Umar ɓeɗo fo muɗum mine majlisi senna Umar radiyallahu anhu wa mushawarati e disodiral makko e kahalan ƴoƴuɓe ɓewo kanuɓe laati aw shabban ma ko sukaɓe mana foti ko sukaɓe foti ko mawɓe ɓe fof ɓe ar faqala uyayna innani li ibn akhi ɓiɗɗo nene goto makko yabun akhi fa ɓiɗɗo nene goto an o laka wajhun inda hada al amir ene hiɗa mari programme go jungo amir ɗo an kadi adda o gasa o ƴetta ɗum ɗon saabu minen ɗo fof min andi pehe amen ɗen fasta adan li haray yananalan yannan alayhi e dow muɗum fasta adana lahu nelaɗo yananimo fasta adana o wari o disini fa adina lahu Umar senna Umar yananimo falamma dakala nde o natuno gala wi hiya ibnul Khattab oɗo ko ɓiɗɗo senna Umar ni fa wallahi ma tu'tinal jazla min yoɓata duuti fees walla ɓeyni kam fa wallahi min wondiri Allah ma tu'tinal jazla an a yoɓirali men ko moƴƴi fees a yoɓirali men ɗo ko hani fees walla ta ko a ñawirali fina kunna men kadi bil adili nun ɗal fa wadiba Umar on senna Umar moni hatta hamma ha o eɓɓi an yuqi bihi nde o yanata e makko fa qala lahu Hurr o wiyete ɗo inni ya amir al mu'minin inna Allah ala ta'ala to ɗon o weltanike on qala o wiyani li nabi annabajo sallallahu alaihi wasallam khudil afwa an jogo yafuye woni yafotoɗo tun wa'mur yamira bil urf ko moƴƴi wari ɗum anil jahilin gaay ɓeɗo majjuɓe wa inna hada min al jahilin andu noon leɗegol leɗo ko jeeyaɗe golle jahil wallahi ma jawazaha Umaru yawtali ɗon senna Umaru hina talaha tuman ɗo jangono oɗo aya wa kano laati wa ɗafan ko hewɗo hawrundinede inde kitabillahi ta'ala nokko deftere Allah nde رواه البخاري وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بماك إنها نذكر أنه يكون نقول هذه ستكون لا بعد باوان أثرة innano ɗum satakunu laatoto baadi ɓawan asaratun batte wa umurun e feekuji tunkiruna ha ɗi yañi ɗon ɓalɓe ne ya rasulallahi fama ta'miruna konno yammiɗamen on sa qala maki to adduna alhaqa ko yon jonnuto haqqeji alladi ɗin alaykum fawi ɗon ɓe mana kon yoɓu droitji mon ɗin wa tasaluna allaha toroɗon Allah alladi on ɗin haqqeji lakum wodan ɗi on onon kadi muttafaqun alayhi wal asaratu batte on neman al infiradu ko weddorgol ngol bi shay'in hunde amma lahu fihi haqqun gaay on mo wodani nde muɗum geɓal kañum tun alora wan abi yahya usayd ibn al-hudayr radiyallahu anhu anna rajulan gorko min al-ansar qala ya rasulullah ala tastamilni ene a gollintala ɓe yattatala golle ko ɗoni ko fanda ɗon kamasta amalta fulanan ƴettiɗa kaarijo golle wa fulanan e kaarijo fa qala maki innakum noon satalqawna aray hawroyon mbaadi ɓawan asaratan batte ɓurdal fasbiru kono haray muñi hatta talqawni ha hawroyon e an alal hawdi ka hoori wendu an yaro muttafaqun alayhi kon ɗon ɗatake hande kadi o saydu bi dammil hamza sabu ko hamza on waɗa kon bi mana tural wa hudayr bi ya'in muhtamala sabu addugol oɗo jim tertaɗo madmumatin ɗum ko fawti ɗum wa dadin e oɗo addugol oɗo dadi mo jamatin toɓɓaɗo maftuhatin waɗaɗo poccal wallahi wallahu alam Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri andude wa an abi ibrahima abdullah
بن أبي أوفى رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وندن لا دلهم في بعض أيام در يوغا كدوني إنيال دمكو التي دين لقي فيها دون هورده إمودون الأدو عيب انتظر كدوني أحبتي حتى إذا مالتها حتى إذا مالت الشمس هابانا نين أونيك في متويل دام أوداري فيهم حق جماع فقال ما يا أيها الناس لا تتمنى وتعون يلو لقاء العدو فتقول بين يلا أرسكم من جهاد من فلا يلي فتقول كاري بتنول وسأل الله العافية تري العافية تنطر منبري البلو فإذا لقيتموهم تيونينو هاوي كدوني دندون أيوة فاصبروا هاريكو من يعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم سنغول دودي جي كافا جدين ثم قال النبي رفت النبي صلى الله عليه وسلم ماكي اللهم يا منزل كتابا اللهم يا منزل الكتاب جيبين دكتور ندي او مجري الصحابه دوغني دولدن وهازم الاحزاب فول في الدين فو منتدي احزمهم منتبه فول وانصرنا والله من عليهم يدوه رما متفق عليه وبالله التوفيق يا الله سبحانه وتعالى هاورين دين كلا فامين الحمد لله hara yetti Allah subhanahu wa ta'ala waɗano Allah Abdullah kala du'a ko du'a ballalon kom turi kala ko tawata naninaki moƴƴa ko yoto hito gon kon hino taƴƴodira jemma on leeri moƴƴa ko ŋure nde way wasi foolay haray on yaafoto siwtireji ɗin jillodiri on andi ko ɓe jooɗo ha ɓe ŋure nden powɗano